Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ni by'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Mu karere ka Musanze, umuturage w'imyaka 45 yagaragaje yuko Zion Temple bagomba kuba bayishyira hasi. Ni nyuma yuko uyu muturage agaragaje yuko umusigiti wabo basariragamo bawusize hasi, nyuma yo kuwushinja yuko uyu musigiti wari uri mu mugezi wa Sebeya, ndetse bikagaragara yuko uyu mugezi wari uri hafi y'uyu musigiti bakaza gufata umwanzuro wo kusenya. Niko uyu muturage nawe yabahise abangira amaguru ingata ajya kubaza mu nzego za leta yuko iyi Zion Temple nayo irigomba kuba yasenywa niba umusigiti wabo warasenywe, bitewe nuko uyu musigiti nawe wari uri ahaherereye nkaho iyi Zion Temple yari iherereye. Ibi byose rero byakomeje kugenda bivugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga, aho uru rusengero rwa Zion Temple abantu benshi bakomeje kugenda baruvugaho ibintu bitandukanye. Ni nyuma yuko iyi Zion Temple umukuru wayo agaragaje yuko Rasta ari itorero rya satanike, ndetse abantu benshi bakaba bashaka bamwe na bamwe badahuje imyumvire kugenda barushinja ibirego bigiye bitandukanye. N'iki ngiki abantu bakaba bari kugenda bagaragaza yuko uyu muturage ari mu rwego rwo kuba bashaka kwihimura kuri uno mu pasiteri cyangwa se uno mu bishop, ndetse abandi bakaba bavuga yuko rwose iyi Zion Temple ariko bimeze nayo igomba kuba